Mubunge wa Mwekuru ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindu noritie akariba cia kariga kuthiria nkuchanio cha miunda kenda guntu kuu gukira. Akiaria mubunge ujo augite nkuchanio iji nitumite antu bakagia ugwa mwanka witi na mbere bukarima. Augite akagwatanira na atongeria bangi gutigira thina iji ni gukinya muthia. Paul Kabithi na Nteto Nkuruki. Kerere kuriongerete kanisa mwanya ntere cha Tharaka muthenya gwa mthi mujumbe Mwekuru kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Susan Mwindu. Yuga muntu nathimero munda aratwire. Wali na ona tamba bibiana muntu nathimero munda basa aragitete ata. Mende ana mutikona gore kali. Mutikona gore mejiro. Turuga tutikoma kumenya mbere ko mwanka uri. Kintu kia mbere ara uri urogo rugo twire nara. Urogo twire saidi eno ingi amboti muro munda wa kuwekera taito mubu. Umange makaya ya nyumani. Wena bonda okura ngenda kugura. Wenda kulinga kura nyagare to karinga. Wenda kulinga kura mbeki tina ro kuganirwa. Tu MP wa kunowe, tu ngabana wa kunowe. Muntu kira muntu nathimiro munda. Nandabora tu na kiriga urinda kwenda kwa rimbo. Ndicho ndero choto utinda kwa rimbo. Kire kubingwa wa sublocations ya mona subcounty rirari kugitana ngangwa ntere ino cha Tharaka. Kampili kwero tukagamba. Papa wachia wae kako mtuwariri. Kutaenda profesa kegura kelikadite kugura masakonte na gwibochi. Nantuwerenge ba ares nyamora bare bakigura naga nyamora anko waga. Nantuwerenge bakende ke batomanete nara imendi kugura nogo. Abwe gatwariri tigo. Amiro tokana kamwa kamena kaka ngibai. Ikagitani waku Susan yatariritie. Kakuka mweturero gate. Nantu bakurungurwa na bakero kanyongo bani. Shetani ashi. Na ukera papa every rombera baba mutwarorido na morogi utimo kurani. Oko wakana kamuntu asiko bamero pilot kamona toyo kwete mwere onkora ya wena rete matomaga. Okegwa na iru turaka libwega. Morombero yo kwa na imoro. Ono kwa na Tharaka kegwa baito torete tudenete. Murungu atochokeria miaka ya leo ingige. Miaka iliyoliwa na nzia wataki turudishiwe. Wakubali hata sisi tuinuke kidogo na tutugwemere bai. Toya taito twenge milele. Sababu konde sisi tumehapo makaigacho. Tiani. Hapo maka. Ndio kwa mmepo kitata. Othia muthia Susan natheretie kurura giti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tukuwata. 27 kiwa kiromba giti kia mbi kia gavana wa Tharaka Nithi kaunti. Napo kwarirwe muno torore ngike mara kia thichuka. Nende ke Tharaka. Na ke Tharaka na kyo ke kana gaka. Oni bora no bakuruta were butirengere mwari no ebone bai. Oko nkolinga kira ngaka ndagacha tere akogima na mbia tiakwa. Ngaka tibitare ngako nyamora nduwe na mbia tiakwa. Ana uko nkoya ndo beuta kurira ko bwira. Kete ira kuronjinda ho. Na bwana bona goko tokaya ankorokete kalinga round nkaumera nkadinka. Kuma murinda wa dini ya Chiakariga nkiripotera Weru TV Mbito Paul Ogwa Kabithi.